We welcome you in the name of the Lord. My name is Fred O A'U. For those of you who I've not yet met, e ala I le mafuta whatasi o le ainga o le atua. Me se fo I le o mai o lana whionga whaia. So again, always a privilege for me to be able to share in the Word of God this morning. Always excited to come and share with the brethren here today. La o te nei tatou le talo, I ona tatou whaangongongo le po le atua le ni tai au. Pa te tele te mā, ua mātou toe o mai whaatasi ma potopoto I la loifo le ni whale, whaatai ono le awanoa, tele tangata, tele foi nei o mātou uso, e le o mawhai ona mafuta whaapea, o maua I mātou le awanoa. So le vi inga le whaafoi atuai, le nei awanoa, o ma le nei taimi, la mātou whaangolongo I laua whionga, pa ia, o le upu e iei le ola, o le upu e whaatonu I ai, maa oa ai, maa oa I ai, I mātou, ina ia saunia I mātou, I ngā luenga malawa ua e tāpena ina ma saunia mo I mātou te ngā lua ai. Father, we come before you, this time we commit to you and your word, Lord Father God. We believe that all scripture is sufficient. It is the word of God, and it is useful to teach us, to reproof us, to rebuke us, to prepare us for all the things that you have in store for those who believe in you. So we thank you for this time. Many of our brethren and our brothers and sisters aren't able to gather together, but yet we have this chance. So we're truly thankful, Father God. We bless your name. Bless this time as we listen to the word. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Ia le tua le ni tai au, o le ni tai au o le mataupu fo, le atatua ngai ana iai, so e mailo tusi patasi ma'u I le Ioane e se fulu. So we begin a new chapter today, John chapter 10. Ua tatou malamalama foi I le autu o le tusi atoa Ioane e maua I le Ioane lua se fulu. Pai patolu sumatasi, ona o le whaamaumaunga lea, o le tusi ale apostolo a Yesu Keriso, e ngoa ia Ioane. Na tusia e hele whai upule tolu sumatasi I whaapea, ua tusia nei mea. Ua tusia lana tusi, ua whaamaumawina lana mau, ina ia tali tonu ai o tau ia Yesu, o ia o le Keriso. O le Keriso foi lea, o ia o le alo o le atua. Whamai ina ia maua e foi e o tau le ola, I lona suafa, pea tatou talitonu. So the whole point of John, the Apostle's Gospel, we again reiterate and reaffirm this verse 31 in the book, in the chapter 20, and it says, but these have been written. So again, as you read through the words of the chapters, these have been written so that, one, you may believe in Jesus and that he is the Christ. That's an amazing reality, amen? That as you read the words, as we go through verse by verse by verse, as we start to learn, what is John writing about? Number one, he's writing about the fact that Jesus is the Christ. He is the anointed one. He is the Son of God. Amen? Amen. Number two, that when you believe that he is the Son of God, it says that you will have life. Praise the Lord. So as we begin a new chapter, as we start on chapter 10, we're going to see again the story of Jesus unfold. So le atatou whaita wina whai upu mua e o le sefulu. O le autu o le tai ale nei, O A'U NEI o le faitotoa. So the topic of our sermon this morning is that I am the door, or I am the gate. And this is the words of our Savior Jesus Christ, and we're going to help understand a little bit, well, why does he call himself the gate? O le fesili, a se a ua ia whaapea ifo ai ma whaapea ane o a'u o le faitotoa. O le sona lana tātou I le tai ale nei. So suelo tusi whaamole tāko se fulu, o le a tātou whaitawina, whaipu mua e o I le whaipu se fulu.
On the tato faitawina. And then I'll ask all of those with the same English Bible, if you guys can all read together verses 1 through to verses 10. Mawal fa Samoa, tato faitau fa atasi, iya. Emoni, emoni. O te whai atu ia te o tau. O le ui atu I le faitotoa I tu tolu o le loto a mamoi. Ai alua I ai I se tasi mea. O le ngaoi lea, ma le whao mea. A o le ui atu I le faitotoa o le leo mamoi lava lea. E tō mai a te ia le pui e le leo faitotoa. E whaalongo fo'i mā moe I lona leo. E wala au e ia I ana lava mā moe I o la tau I moa. Nā te taitai atu fo'i a te I la tau. E atu ina atu e ia ana lava mā moe. E mua atu ria I ai. Ona muli atu lea mā moe ia te ia. A wā ua lato I loa lona leo. Ai le muli atu I la tau I se tangata ese. Ai so sola ese ia te ia. A wā la tau te lei loa leo o tangata ese. Ua whetala atu Iesu ia te I la tau I le nā whata oto. Ai le I langona e I la tau mea ua ia whetalai atu ai ia te I la tau. Ona toe whetalai atu lea o Iesu ia te I la tau. E moni, o te whai atu ia te o tō, o A'u nei o le faitotoa o mā moe. O I lātou uma e na mua ia te a'u, o ngā oi I lātou ma whao mea, ai lei whaalongo mā moe ia te I lātou. O A'u nei o le faitotoa, a whai e ui mai se tasi ia te a'u, e whaahola ina ia, e alu atu maulu whafo, e maua foi e ia le mea e ai. O le ngaoi, e le ai se mea tasi, e sauwai, nā ona ia ngaoi, mawhasi, mawha umatia. Ua o sau, ina ia la tō maua leola, ia maua a tiri ai lava. 1 to 10 in English, please. Ia. Very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of sheep. The gate is open the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes out ahead of them and the sheep follow him because they know his voice. But they will never follow the stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize the stranger's voice. Jesus used his figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have no listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. I've come that they may have life and have it to the full. O le matau po tātou I le tai ole nei, o le Ioane se furu, matau po mua e ole se furu, o upu a Iesu lo tātou whaola. Mana tua le whai uina o le tātou matau po e iwa. O lo tala noa Iesu ma le au Phariseo, ma ona so'o, ma le tangata lena whaamalo ina sata waso ina o whanau mai. O le matau po lai se furu, o le whaaua wina o le tala noanga lea. So remember chapter 9, everyone? We finished off last week. Jesus was talking with the Pharisees. He had his disciples with him. And he also had the man who was born blind. And they were in amongst this conversation. So today's chapter, chapter 10, is a continuation of the same
people and in the conversation with Jesus. Amen. O le tai ala le nei, o le whaawa wina, o le talatala noanga lea, ma tangata ia, o lo o whaafea ngai, ma Yesu le whaola, manatua. O ai foi le au Fariseo o i la tauia, o lo o saili ina ia fasioti ya Yesu. Le isi tala, o lo o saili e ita ya Yesu, o le isi whaupunga, o lo saili ina ia whaao o lima ya Yesu. So le lai malama tātou, o tangata ia o lo o talatala noa ma Yesu, o tangata o lo o whiamanao ina ia whaao o lima pe fasioti ya Yesu. I le tātou iai fo ila, i le whaitawina o le upua le atua, i le tai au le nei, le ana tātou whaanongolongo ai i upua Yesu, e winga i le ngaluea ina po o le whaia o le ngaluenga a le leo leo mamoe. So le ana e whaitawina o lo o iai le leo leo mamoe, o lo o iai le lafu mamoe, o lo o iai le loto a mamoe, o lo iai fo'i ma le tangata e leo leo i le faitotoa. O le se i tui natu lava pea se whaamatala ina o le ngaluenga lea, ona ina ia malamana mai i tātou i upua Yesu i le tai au le nei. Ona, o tangata Israelu i le vaitaimi o Yesu, o le latu matawhai yoi po se ngaluenga pito sili lea ona tausi ai a inga i le vaitau. A tatou mai tawina fo'i, o le leo leo ina o maa moea Israelu, i le itu lea i le atu a rapi, e tele i maunga, ma atu maunga, ma va i maunga, ma vanu, e le pei o whanua o New Zealand, ia po whanua fo'i o Samoa, e tele ai le vao ma ia whanua e whawhanga ai neani o maa moe. Ai, o le atu a rapi, e fōlinga mai e tele i maunga, ma atu maunga, ma vanu o le ngaluenga la le lafu mamoe, ina ia saili se mea, e whawhanga i lana lafu mamoe. So, te lea i o le ngaluenga a le leo leo mamoe i te tonu o tangata Utaia, ia ma tangata Israelu, ma le tausia o lafu mamoe, a wāfoi, o le whatu a inga, ia ma le tausia o a inga. O mamoe mawai mea ai, o mamoe mawai lava lava, o mamoe e mawai le tupe, ia ma le o langa pui o le o langa ati ae na o tangata i le vaitemi o Yesu. Le la ua au mai e Yesu, le se ata whaata itai, e whaata tau i le leo mamoe malana ngaruenga whai, ina ia au mai e sea o ngā tāua mo i tātou. So this morning, we have read the story of what looks like farming sheep. So there's quite a few of us in our house already, they understand what farming means. A lot of us farm in Samoa, a lot of us farm in New Zealand, a lot of us farm goats, cows. But this morning's story, Jesus actually gives us an illustration. And the illustration is an illustration of being a shepherd. So the story that you read, there was a shepherd, there was a gatekeeper, there were sheep, and there were also a sheep pen or a sheepfold, or where the sheep are kept. So these are all parts of the story that we hear this morning, but it's a story that Jesus uses as an illustration to give us an important teaching. Amen. O le tuspaia foi, e tēnei o teimi o lo whaongaina i le upua le atua, le ata whaataitai lea o le leo leo mamoe Ma tatu te maua me le whengenga tuai, o tā vita le leo leo mamoe, o Mose o le leo leo mamoe, o Abrahamo na yaila na lafu mamoe, Isaako na yaila na lafu mamoe, Yakopo na yaila lafu mamoe. Lono winga, o lo iai tala anga o le whenenga tuai ma le tuspa ia, le ata lea o le leo leo ina o le lafu mamoe. Ai sili ai la, o lo iai se leo leo mamoe sili, o lo au mai e tuspa ia, o ai lea, o Yova lea tua, lo tātou, leo leo mamoe. Lo uma tātou salamo e lua suma tolu, whai mua, whai mea,
o Yoba, o lo'u leo leo ma moe oia. E le aise mea o te tiwai. Fa mai fo le salamo e fitu sfulu man fitu. Fai pua lua se fulu. Fa mai na e ta ina lonu. E pei o se lafu ma moe. Salamo e fitu sfulu le iwa. Fai pua sfulu man tolu. Fa mai le salamo le a asafo. Fa mai o i mato foi o lou nuu. Ma le lafu ma moe. Na e whangaina. Fa mai le si salamo a asafo. Salamo e valu sfulu. Fai pu mua mua. Le leo o Israelue. Ia e whaafafonga mai. O oe o le tai ya Iosefa. E pei o se lafu ma moe. Salamo e iwa sfulu ma le lima. A lona fai pue fitu. Fa mai le salamo lea. A wā o lo tātou wa tua lava ia. O i tātou foi o le nuu ua whangaina e ia. Fa mai a ma le lafu ma moe o lona a au. So le ata o le lafu ma moe. O roo iai i tusinga malava o le whenenga tuai. So a o tala noa la Yesu i le ata whaataitai lea o le lafu ma moe. O le leo leo ma moe. E manino le lei lava i le tangata Iutaia ma le tangata Israelu. Okay. Lea wa o malamalama i le ata le tau mawhai e whaamatala ina mai. So this morning, the illustration of a shepherd is not new to those who are listening. Remember, those who are listening are the Pharisees, it's the blind man who can now see, it's the disciples, and they're all Jewish. They're all Israelites. Most of them are probably farmers themselves. So they're used to knowing and understanding the farming story or the shepherd story. But the shepherd and the sheep story is also not new in the Bible. We know that King David of the Old Testament was a shepherd boy, right? We know that when Jesus was born, the angels showed themselves to the shepherds who were watching their sheep. But ultimately, in the Bible, the shepherd of all shepherds is God himself. Because we know from Psalms 23 verse 1, it has the famous verse, the Lord is my shepherd, I shall not want. In Psalm 79 verse 13, the psalmist describes, so we your people and sheep of your pasture. Again, the image, the picture, the illustration of sheep and shepherds. In Psalm 80 verse 1, it has this verse. He says, the psalmist says, give ear, O shepherd of Israel. So the psalmist describes God, Jehovah, as their shepherd. Hey, give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock. So you see here that the imagery, the pictures, the illustration of sheep and a shepherd, people of Israel will already have an idea, right? Might be a little bit difficult for us because we've never shepherded sheep, right? I've never gone to a farm and shepherded some sheep. But for the people of Israel, they actually know, they get it. They hear Jesus talk about shepherds and sheep, and they go, oh yeah, I know what that looks like, because that's what we do 24 hours a day. So le tangana nini, a o tala noa ngā Yesu, lea la wa malama tangata, o le ata whaata i tai lea au mai i le tala noa mai o Yesu le whaola, e whaata tau i le leo mā moe. So le au tua tātou le tai aole nei, wha mai Yesu o A'u Nei o le faitotoa. Lea na tātou faitawina i le fai upo e fitu. Wha mai e moni, o te whai atu i ate o tō o A'u Nei o le faitotoa o mā moe. So, o le manatu mua la tātou te maua i le tai aole nei, e maua i le fai upo mua. So the first part of our sermon, we will find from verse 1. Okay? So the English Bible, can you just read verse 1 for me, please? Ia. Amen. Pasamoa, fai momoa ia. Moni, o te whai atu i ate o tō. O le ui atu i le whaitotoa i te tonu o le lotoa mā moe.
Ioane I se tasi mea o le ngaoi lea ma le whao mea. A I whaipu mua manatua o loo whaaua wina mai le tala noa Iesu I le au Fariseo. I le whaongaina Iesu o upuia e moni. O loo sauni Iesu ina ia whaamatala ina mai se upu e whaamaoni ma le tonu. Jesus, as he prepares to continue the conversation with the Pharisees, he uses the words most assuredly. In other translation, uses the words verily, verily. So Jesus is about to speak truth and emphasize truth. Ina manatu mua le tai au le nei, ua o whaautu ina whaapea, o le ngaoi ma le whao mea. Ona, o le ngaoi ma le whao mea, pe e whaautu waise manatua lea ni I whaola, I le whai upu mua. Fa mai le whai tauina o le whai upu mua, e moni o te whai yatu yate o tō, o le ui yatu I le faitotoa I totonu o le lotoa moe, aia lua e iai I se tasi mea o le ngaoi lea ma le whao mea. O le leo ina o le lafu moe a le leo moe I totonu o Israelu, a umona fofanga ina le lafu moe I le maunga ma vanu. E toi taita ina mai e le leo moe, le lafu moe I totonu o lana lotoa moe. O le lotoa moe na lea a le leo moe. O le lotoa ina ia pui ai lana lafu. Ma ia lavea ina ai ana moe. Ina ia awane I ngaoia, ina ia awane I sola se moe, ia saunga le mu le moe. O le lotoa moe fo ila lea e tasi lana faitotoa. A o toi ngā solo mai la moe totonu o le lotoa moe po le pā moe. E ngā solo mai taitasi O le ngā ruenga la a le leo moe e whai le teimi lea a ngā solo mai moe totonu o le faitotoa o moe. E siaki a toa le tino le moe. Mai lona ulu, se o na vai, se o lona iu. Po o atoa le tino o lana moe. Ma ia mauti noa o lana moe. So when we read in the first verse, Jesus is actually having this conversation and he says, most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold. I think your translations say sheep pen. A sheep pen is a fence enclosure or an area that is fenced off for the protection of the sheep. What would happen is that the shepherd, after feeding of the sheep in the mountains and the valleys, he would bring his sheep back to near his tent, right? And there is this sheep pen for the protection of his sheep and one door or one gate. And then he allows the sheep to enter back into the sheep pen or the sheep fold. As one sheep comes in at a time, what the shepherd would do would check over the sheep from head to tail, from top to bottom, and make sure that his sheep are okay. Number two, make sure that it is his sheep. So there's a lot of work, right, that the shepherd has to do to make sure the protection and that his sheep are healthy. So we've got that idea now, right? But the first verse says, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. O lo tala no mai Yesu, fa mai, o se ui mai se tasi mea, fa mai Yesu, o le ngaoi, male, whao mea. O ai le alo whaasangai mai Yesu, o le au Fariseo, ma le au taitai sunako, ma le au tusi upu, ma taitai o Israel. Amen. A tonu sa whaapea ifo Yesu, ona o le whaongai Yesu le leo moe, ma moe. I le whaipula sumatasi, wha mai Yesu o A'u o le leo moe, le lei. O loo whaatatau le tala a Yesu ma le whaamtala ina o lana tala, o ia o le leo moe. Ai wha mai le whaipu mua po le amatanga o lana whaamtalanga, wha mai o se le ui mai I le whaitutoa I te tono o le lotoa moe, wha mai o le
ngā oi ma le whao mea. O lo whātatau upua Iesu I tai a Israelu I le vai tau. Aisea, ona o le lātou whaamamafa I le nua le atua. Ona o le lātou whaasawa I le nua le atua. Ona o le lātou whaia o tūla whono. Ina ia whaapea ona I loa I la lātou whaafia mi o tonu. Whape whea ona tātou I loa. E maua mai le tātou tusi I le Esekielu. So e wha mole lau tusi I le Esekielu. Alona mata au pe tolu sfoma le wha. O loo mawai mai I. Se manatu whaapea. O le manatu lea o loo tala noa ai Yesu. I'm going to ask you guys to open your Bibles to Ezekiel. So Ezekiel's in the Old Testament. And look for chapter 34, verse 2 to 6. Because Jesus uses the phrase, he who does not enter the sheepfold by the door is a thief and a robber. But what we understand is that Jesus is talking specifically to the leaders of the Jewish communities. He's talking specifically to the Pharisees. But what he's saying, he's actually saying, he who does not enter the sheepfold is a thief and a robber. So the question is, well, who are the thieves and the robbers? The answer is, it's who he's talking to. He's talking to the Pharisees. He's talking to the leaders. The question could also be asked, well, why is he talking like that to the Pharisees? It actually talks about it in the book of Ezekiel. O le tusi a Ezekielu, o ia o au mai e se manatu whaapea, a tonu o ina au mai e Yesu le moni mau lea a. A maua lau tusi le whaipue lua, whaitau mai whamon se ia o I le whaipue ono. Le atali ia, ia o le tangata. Ia e wawalo atu I leo ma moyo Israel. I nā wawalo atu ia. Ma e whai atu ia te ilatou. O leo ma moe lava. Ua whaapea o na whetalai mai o le alii o Iova. Oi tā lofa I leo ma moe o Israel. O e whawhanga ia te ilatou lava. E le te tau ea I leo ma moe. Ona whangaina o le lafu. Ua outou a ai le ngao, ma o ofu I le fulufulu, ua outou fasia e ua pepeti, a ua outou le whawhanga I le lafu. Ua outou le whaamalosia e ua vai. Ua outou le whaamalolo I le ua mai. Ua outou le fusia fo I le ua ngau. O le ua tulia ua outou le toe au maia. O le ua se ua outou le sa ilia, a ua outou pule whaamalosi, ma whaasawa ia te I lātou. Na whaata ape I lātou, ina ua le ai se leo ma moe. Na whai foi I lātou ma mea e ai, ma manu fe ai uma o le vau. Ina ua whaata ape I lātou, na se la ulafu I maunga uma. Ma mea maua nunga uma, na whaata ape na fo'i la ulafu, ile fo ngā ele uma, ai le ai se na sue I ai, e le ai fo'i se ua sa ilia. O upu ia Ioba le atua na whai atu e awala I profeta Ezekielu, ina ia profeta tuai matautala tuai, I leo o Israel. A le tu lai Yesu I lana tala noa atu I le au fariseo ma whape atu o se lewi mai le faitotoa ma moe o le ngaoi ia ma le whao mea. So when Jesus talks to the Pharisees and he says, he who does not enter the sheepfold via the gate, through the gate, is a thief and a robber. And I imagine that he's actually referencing the book of Ezekiel. There's another book there, Jeremiah 23, and I'm just going to quickly read that for us, because Jeremiah 23 says a similar thing, and God says these words to his people. He says this, Jeremiah 23 verse 1 to 2, Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, says the Lord. Therefore, thus says the Lord, God of Israel, against the shepherds who feed my people,
You have scattered my flock, driven them away, and not attended to them. Behold, I will attend to you for the evil of your doings, says the Lord. So the Lord was actually, while Jesus was talking to the Pharisees, the leaders of Israel, the leaders of the temple, the leaders of the Jews and the community at the time, he was addressing them from this point of view here. That God was saying, woe to you, the shepherds who destroy and scatter the sheep. Au tala no Yesu, ina ia mana malama I tātou le tai ole ni, o le mafu anga leo lo tala noa tua Yesu, ona o loo tala no Yesu ma faa iai lona manatu le tūlanga lea a. Le tūlanga lea ua faa o e taitai o Israelu, I lunga o tangata o lea tua. Ai whamai le whai upuna e mua le na tātou whaitawina, e anua e iai se tasi o le ngaoi lea ma le whao mea. O lo tala no Yesu e whaatatau I le lafu maa moe, o ai le lafu maa moe, le fisiri, leo tatu I loa o le leo maa moe o Yesu. Leo tatu I loa tangata I alo o whaatatau I ai le ngaoi ma le whao mea o le au Phariseo. Ma taitai o Israelu. A le fisiri la, o ai la le lafu maa moe, o le lafu maa moe, o tangata o le atua, o Israel. A le manei ai o le tusi whaitau lea, a wao o tala noa Yesu e whaatatau I yona lava tangata, ai o lo au mai fo I le whaipua skulu ma le ono, o le awa onga lea mo le vai aso fo, whamai e iai fo I le manatu o Yesu mo I lātou, e no I te tonu o le loto a maa moe. Se so e lo pepa I le whaipua skulu ma le ono le tatum tāku, whamai Yesu, wa iatea o fo I isi maa moe, e leo I le nei lotoa, e te tau ona o taitaina mai ai o I lātou foi, e wha longo foi I lātou lo leo. Ona tasi ai lea o le lafu maa moe, ma le leo maa moe, e toa tasi, praise the Lord. Mua e neni, a toa ma le you say, amen. O I ono tato e mauti no ai, le whao la tanga le ana saunia Yesu. Yes, o lo tala noa Yesu ma le au Phariseo, o whaatatau le lafu maa moe I le lafu maa moe o Israel. E whamai Yesu, lalo ifo le tato tusweita, o whamai, ia ai fo I le isi maa moe, e leo I le nei loto a, na te ta ina mai fo I lato. Ina ia tasi le lafu maa moe. So this morning, Jesus is talking specifically about the shepherd. And we find out in verse 11 that he is the good shepherd. We find out that he's talking about the thieves and the robbers. Who are they? They're the Pharisees. They're the leaders of the church, or the leaders of the community. But who are the sheep? The question is, who are the sheep? Yeah? The illustration of the sheep. It's the people of Israel. But the beauty of it as well is that later on in this chapter, we'll see it next week, but in verse 16, Jesus actually talks about the others that aren't in the same fold. He says this in verse 16, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Praise the Lord that salvation has come also to us, the Gentiles. Amen? That Jesus wasn't only addressing the sheep of the flock of Israel, but together with Israel, the Gentiles, or the rest of the world, the rest of us, we now have been brought into the same sheepfold. And who's our shepherd? Jesus Christ himself. I been fat malamala maina leo le fai mua lea a ina ia malamala mai tātou a o se le ui mai le faitotoa māmoe whamea o ia ole ngaoi ma le whao mea. Praise the Lord. Tātou whaitau mai manatu e lua e maua lea I le whaipu e lua se ia whangata mai le whaipu e lima. Whaitau mai whasa moa, and then I'll ask Lena please to read verse 2 to 5 for us, nice and loud. Whasa moa ia a leo I atu le faitotoa, o le leo maa moe lava lea. E tō mai la te ira le pui e le leo faitotoa.
E whaalongo fo'i mā moe I lona leo. E wala au e ia I o lātou I moa. Nā te taitai atu fo'i a te I lātou. Pe atu I nā atu e ia ana lava mā moe. E moa atu ia I kai. Ona muli atu ai lea o mā moe I a te ia. A wā ua lātou I loa lona leo. Ai le muli atu I lātou I se tangata ese. Ai so sola ese I a te ia. A wā lātou te lei loa leo o tangata ese. Thank you, Lina. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. They do not recognize or know the stranger's voice. Ona manatu lona lua le taeole nei o le leo mā moe. Le lamu tātou I loa, leo ngā oi, ma leo whaumea. Ona manatu e lua o le leo mā moe. Whamai whaipu e lua a o le ui atu I le faitotoa o le leo mā moe lava lea. Le lamu tātou malama a o alu upo Iesu a o hamai Iesu le ata whaataitai. O lo whaatau a toa lana ata whaataitai ma lana whamtalanga I a te ia. Okay? So manei o le ata nā. Whamai whaipu e lua a o le ui atu I le faitotoa o le leo mā moe lava lea. Le whamai whaipu sumatasi. Whamai Iesu o A'u lava o le leo mā moe le lei. Ai le mataupu e sikielu lea na tātou whaitau wina o le au mai o le ata o Iesu o le leo mā moe na tala noa mai e fo'i le atua I lona nuu. Se tu e sue lau tusi I le sikielu tolu suma wha o lo iai le whai upu e lua se fulu ma le tolu. Wha pēno na whaitau wina o te whaatu wina fo'i le leo mā moe e tasi ia te I lātou. Na te whangaina I lātou. O lau au auna o tāwita, o ia na te whangaina I lātou, e whai foi o ia, ma leo mā moe ia te I lātou. Di ia le atua a waolo au mai e whaaperofeta e le atua ia Esekielu ina ia tala noa atua I lona nuu. E whamai le whaitau lea le tusi Esekielu, whamai o te whaatuina fo'i le leo mā moe e tasi ia te I lātou, na te whangaina I lātou, o lau au auna o tāwita. Ai mai tau mai, o le tusi leo Esekielu, wa lewa na maliu tāwita O ai la, le au auna leo lo tala noa mai, ele perofeta o Esekielu, o Iesu. Whapewheo na tātou iloa, au wao Iesu, e mai le tupu anga o tāwita. O le perofetanga e whaatatau I lo tātou whaaola, o ia o le leo mā moe e tasi, le whai mai iova ia Esekielu Whai atu I lau nuu, o te whaatuina fo'i le leo mā moe e tasi ia te I lātou, na te whangaina I lātou. E ui lama na toa sā le atua I ona I e na taitaina le nuu a le atua I le nāwai taimi ma whaape atu, o tou leo mā moe, o tou le whaamalosia ua vai o tou le whaamaloloi le o mai o tou le fusia fo'i mā moe wa ngau o tala nā le atua na ave I taitai o le nuu le atua. Ai whamai le whai unga le profetanga na I tusi Esekielu o te whaatuina fo'i le leo mā moe e tasi ia te I lātou na te whangaina I lātou o ai whamai o lau au auna o tāwita. Leo o tātou iloa, o Iesu, o le alo o tāwita, amen? I lona I tū o ia o le tangata, e sau o ia mai le tuainga o tāwita. Praise the Lord. Amen. So the second part of our preaching this morning, we find in verse 2 that Jesus says in this illustration, he says, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. We now know that he's actually talking about him being the shepherd, because we find in verse 11. But in the book of Ezekiel, it actually talks about him being the shepherd in the Old Testament. So if you flip over to Ezekiel again, in chapter 34, verse 23, it says these verses, I will establish one shepherd over them,
and he shall feed them, my servant David. Amen? I will establish one shepherd over them, and he shall feed them, my servant David. But we must remember that David was long dead when Ezekiel wrote his book. Yeah? But who is the David that Ezekiel's talking about? Who is the David that he's prophesying about? It's Jesus himself. Why? Because Jesus' earthly lineage, or his human lineage, goes back to who? King David. It's beautiful that the illustration all matches together. That he is the shepherd for the people of Israel. And then we later find out he's the shepherd for us too, the Gentiles. Praise the Lord. Lelai whai mai e lea le whai upa tolu. Whai mai le whai upa tolu. E tō mai a te ia le pui pui. Ele leo leo faitotoa. Mana tua le loto a maa moe. Mana tua le faitotoa e tasi. Whai mai la, a fōi mai le leo leo maa moe. Matuina mai le lafu maa moe. Te tono le pā maa moe po le loto a maa moe. Ona nofu ai lea o le tangata po le au auna. Ale leo leo maa moe. E ta ua o le leo leo faitotoa. Le whai mai le tusi a. Whai mai o le leo leo faitotoa. Pā wale tangata e ta tala atu ai e le leo leo faitotoa. Le faitotoa. O le leo leo maa moe. Amen? So in verse 3 it has this word. To him the doorkeeper opens the gate. So when the shepherd brings the sheep back into the sheepfold, he closes the door, and then he has an under shepherd, or he has a doorkeeper. And this guy, he's one of his servants, he remains at the door. Manatua. E leo leo faitotoa, aisea awa e alu le leo leo maa moe e maa lo. Ai te tau ona iai se tasi na te wa aia le lotoa maa moe ma le faitotoa. Mea la na, wha me whaipu mua mua, o le au ngā oi ma le au whao mea, e sa ili se tasi mea, e oso mai ai. Na ia whai eo mai le faitotoa. O lai tu o tuai le leo leo faitotoa, ale leo leo maa moe. Amen. So when the guard of the door, or when the shepherd's security guard, it says there to him the doorkeeper opens. So the only person that the doorkeeper will open the door to is the shepherd. Amen. Whamaila ia, o nā iaila ia o whai upuna e whā toluanga i le lima Whamaila lisi na iai, e tō mai a te ia le pui pui ele leo leo faitotoa. Mua, e whaalongo fo'i mā moe i lona leo. O mā nei o le ata lea Nā so se lafu, so se leo leo mā moe e mā sani le lei mā moe. I le leo o le lato leo leo mā moe. Whapea tato manatu, ia au manu Ia, e sao le lei a tato yaso ia o whai mato tamba i, o le afo le tau whaaloalo le o le uli o le uli, ia, se e mato uli yaso ia o le maile, so se e mato maile yaso ia mato laiti, I lo le leia le maile, pe mato maile fale wala au fo iai, lo le maile, ia, lo sao ia. So o pio le ata na e whaingo fi o tato mawhau, o le manu ma ilato ma le lafu ma moele tala no mai era pionga pa ia le tua e ma sani le lei i le leo o le leo ma moe so o le si ata ma nei ana. You know, we see in the first part today that verse 3 says to him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice. So animals are quite intelligent beings and we know that because, you know, if you've ever owned a dog, I owned a dog. And the dog will know exactly when I come home or when I call his name. He'll know exactly who it is. So sheep are exactly like that. They know the shepherd's voice, or they know their shepherd's voice. Lua, whamai le vai pue tolu, e whaalongo mā moe i lona leo, e wala au e ia ana lava mā moe i o lātou ingoa. O le matau tia le nā o le leo leo mā moe, e tō fuale mā moe, ma le ingoa. Okay? Each of the sheep has its own name. And you might think, that's a bit crazy. Actually, it isn't, because whenever you've had a dog or a cat, what do? You call them a name. You give it a name. You don't just say, hey cat,
Hey cat, hey dog. No, you give them a name. So the story is actually quite literal. Number 3, whamai le whaipuewha, whamai oi whaiputolu, whamai e wala au, iana lava mā moe o lātou I moa, nate tae atu fo'i ia te I lātou. O le ata le leo mā moe. O le leo mā moe, e tae e le leo mā moe, lana lafu. E se meila I leo mā moe New Zealand, leo mā moe New Zealand, e te na maitai whau, ia malako pasika, ia na ka moe solo la ia au le leo mā moe Israelu maso ia I le patu a rugby. Le e tae e le leo mā moe, lana lafu mā moe. Le whamei salamo e lusu matolu whaipue lua, nate ave au I le mea o iai le maomua o te taoto ai, nate tae ia te au, I tafa o vai tafe le mu, o le leo mā moe, nate tae le lafu mā moe. So in verse 3 at the end it says that he not only knows the sheep by name, a shepherd will know the sheep by name, but it also says that he leads them out. So a shepherd leads his flock. Right? Whaipue wha. Te atu ina atu e ia ana lava mā moe, e mua atu ia I ai. Ona muli atu ai lea o mā moe ia te ia. Okay, so he not only leads them, but he goes before them. Ele ngata na te tae ia te I lātou, ai whamei e mua atu ia te I lātou, whamei e muli atu fo'i le lafu mā moe ia te ia. O le whahinga muli la sau le whai unga whai pue wha, whamei ona muli atu leo mā moe ia te ia, a wā ua lātou I loa lona leo. O mā moe e le ngata I na lātou whaalongo, mo le leo le lātou leo mā moe, ai whamei lātou te loa lona leo. Na whamei whaipue lima, ngai le muli lātou si tangata ese, e so sola ese ia te ia, a wā lātou te leiloa le leo o se tangata ese. So, there are 5 things that we find out from the sheep. They not only know his voice, they hear his voice, number 1. Then he calls them by name, so each of the sheep has its own name. That's pretty cool, huh? Then he brings out his own sheep, so the shepherd goes before the sheep. It actually says that in verse 4, out of his own sheep he goes before them because the sheep know his voice. And in 5, they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. I le ata whaateitai lea, o le ata whaateitai mā neia ia, I le winga o le leo mā moe o Yesu le li'i whaola a. Whamei le ngata I na whaalongo mā moe no na leo, ali na tato wā ai a, le wala au winga o so oi to sfuruma le lua, le whaola ina o le fine sa Maria, le whaamalo ina o le tangata na tauaso, ina o whana o mai. O tangata o maia na whaalongo I le leo Yesu ma muli. O tangata Isa ra elu. Ai au fia I ma tangata Samaria, ma na tua fo I le ali'i, le na whaamalolo ina, lona atali ia. O tangata o malawa e fina ngalo ai le leo mā moe. Whamaia, na te wala au ia te I lātou, I o lātou I moa. So o se ata mā neia I le winga o lo tātou whaola. We see from the story of the shepherd and the sheep, the fact that he knows each individual by name, that they hear his voice, then they know his voice, then they follow him. Jesus says that they don't follow a stranger because they don't know the stranger's voice. It gives us a really cool illustration of who Jesus is. That he calls them by name. How do we know? He called his 12 disciples, right? We find in the beginning of the book of John that the calling of the 12 disciples, we remember the Samaritan woman when he says, if only you knew the drink that I can give you. Yeah, he called Nicodemus. He called the man, the servant of the Herodian servant, who he healed his son. All of those people he called unto himself. Amen?
So he is the shepherd. Pio le ata na lo au mai Yesu I le tai au le ni. Amen? So Christ himself is the good shepherd. We know his voice. And Christ is the shepherd of Israel. But he's also the shepherd of all who believe. So back to the beginning of our theme verse. The Bible muli muli. E maua le whai koe ono se o whai po se fulu. Whamai whai koe ono whai po se fulu. La o whai tawina. O whetala I atu Yesu I ate I lātou le nā whata oto. Ai le I la mona e I lātou. Mea ua ia whetalai atu ai ate I lātou. Whitu, ona toi whetalai atu leo Yesu I ate I lātou. E moni, o te whai atu I ate oto. O A'u nei o le faitotoa o māmoe. O I lātou uma e na mua I ate au. O ngā oi I lātou ma whao mea. Ai le I whaalongo māmoe I ate I lātou. O A'u nei o le faitotoa, a whai e ui mai se tasi I ate au. E whaa o la ina ia. E alu atu maulu whafo, e maua foi e ia le mea e ai. O le ngaoi, e le aise mea tasi mea e sawai, nā ona ia ngaoi, mawhasi, mawhao matia. Ua o sau ina ia lātou maua leola, ia maua a tili ai lava. Can the English Bible readers read verse 7, please? Ia. Carry on to number 8 and 9, please. Sorry. Ia. Amen. Come in and go out and find pasture. Ole vaina mun mulio tatum ta ukultai ale nei. O A'u nei ole faitotoa. I am the door. Ole, I am the door, lea whai mai e le tusi Ioane. Ole, o A'u nei lona tolu. I o A'u nei o lo whamatalaina mai e le tusi a Ioane le apostolo. Manatua le o A'u nei mua o A'u nei ole a reto o le ola. O A'u nei lona lua ole o A'u nei ole mā lama lama ole lalolani. Ale o A'u nei lea, ole o A'u nei lea lona tolu. O A'u nei ole faitotoa. Lela wai le ata o lo mafo fau. Oh, lona winga e iei le lotoa mā moe. E iei ma le faitotoa. O le faitotoa la lea o lo au mai e Yesu le ata faa saitai. So the third part of our sermon today, and the final part, Jesus says, I am the door. And this is his third I am statement in the Gospel of John. Remember the first I am statement is he says, I am the bread of life. The second I am statement, he says, I am the light of the world. And this is the third I am statement out of 7 I am statements that we're going to learn throughout the book of John. So he says, I am the door. And now you've got an image in your head of a sheepfold or a fenced off area. There's some sheep. But then also in your mind, you see that there's one door. And Jesus says, I am the door. Or he says, I am the gate. Whamai whai puna e ono. Whamai o whetala I atu Yesu I ate I lātou le nā whaata oto. Ai lei la mona e I lātou. Mea ua ia whetala I atu wai ia te I lātou. O ai lātou ia. Alpha says. Ai sea. Ona ua lewa mana malama tātou I le awa awina. Ua tuma o pēr I lātou I le tonu. So, whamai Yesu, ua whetala I atu Yesu I ate I lātou le nā whata oto, ai le I la mona I lātou, le mea ua ia whetalai atu wai. Verse 6 says, Jesus used this illustration, but they did not understand. Who's the they? The they are the Pharisees. Okay, so he's talking to the Pharisees. The question is, why don't they understand? We now learn that they do not believe. So remember, they were stubborn to believe. They do not believe. They do not want to believe. That's what we've been learning all this time.
So as he gives them this illustration, they have no idea what he's talking about. E leo ma lama lama ona o le le tali tonu. So for me lai whai pefitu, ona toi whita lai atu lea o Yesu ia te ilato. For me upo Yesu e moni, o te whai atu ia te oto, o A'u nei, o le faitotoa o mā moe. O A'u nei, o le faitotoa o mā moe. For me whai pue iwa, o A'u nei o le faitotoa, a whai e ui mai se tasi ia te au, e wha o laina ia. O le maulea, o te whia au mai e le nei taia, a wā o le maulea e wha mauni ai, lo tangata wha o laina, ma lo tangata wha o laina, ina ua tātou i loa, ua na o Yesu le ala i le tamā. Fa mai le Ioane tolu, a skuma whawhai upu e ono, fa mai o A'u nei, this is o upu ia Yesu o A'u nei le ala, male upu moni, male ola, e le alu atu lava se tasi i le tamā, pe a le ui mai ia te au, o ia ole faitotoa. O lo saini oe mau, o lo saini le lalolangi atoa i le manuia ma le ola e whaavavau. Ai peitai, o lo iai lato o e le iloa le ala. Ai whamai Yesu, o A'u nei le ala. O A'u nei le upumoni. O A'u nei o le ola. Whamai e moni, o A'u nei o le faitotoa o mā moe. Whamai le tusi a Roma, alona mta upue 5, whai upue 2. Mana ia le whaitau le whamai, a wā o ia foi ua tātou maua mai ai le taitainga i le nei alofa tunoa, tātou te iai i le wha tuatua. Lesi tusi sina e watu le tātou lau papa, e feso e lua, whai upue se fulu ma le valu, a wā ua wha tau maua e i tātou uma, ona o ia o le taitainga i le tamā. O le manei o upu sa moana ua whaatau maua e i tātou uma, ona o ia o le taitainga i le tamā. O le winga le o le upu taitainga le au mei le whaasamoa, e wha mei le whaapiritania. The English word is access. Ephesians 2 verse 18 reads like this, for through him we both have access by one Spirit to the Father. Amen. When Jesus says that I am the door, when Jesus says I am the gate, he is the gate to what? To the Father. John 14 says that I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, through Jesus. But Ephesians 2 chapter 8, it says that for through him, through Jesus, we both have access by one Spirit to the Father. Praise the Lord. Amen. In chapter 3 of Ephesians, verse 12, it reads like this. It says, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. It's through Jesus Christ that we have confidence and we gain access. When he says that I am the gate, when he says that I am the door, he is the good shepherd, but he's the only gate. He's the only doorway to who? To the Father. Amen? Amen. Now, le whai mai whai pue iwa le tatou tus whaitau le tai ale nei. Whai mai whai pue iwa, o A'u nei o le whaitotoa, a whai e ui mai se tasi ia te au. Whai mai e whaola ina ia. In verse 9 of our story today, it says, I am the door. If anyone enters by me, if anyone believes that he is the way, the truth, and the life, if anyone believes that he is the access to the Father, it says this, he will be what? Saved. Amen. Amen? Amen. It not only says that, but he will be saved and will go in and out and find pasture. That's an illustration of a life with the Father. Amen. For mai whaunga, for mai e whaolaina, for mai e aluatu, maulu whafo, e maua foi e ia, le mea e ai.
Vi ia le lia. Ina ua whaonga ina oi. E maua e oi, ma whai ona o lo iaile lawe ina a. You have spiritual security from sin and death. Why? Because you have come to the gate. And you have come through the gate. And now you have access to the Father. Ina ua e talia o ia o lea o loo whai mai. O A'U NEI o le faitotoa. Whamela ia, whamei e whaolaina, e alu watu, maulu fafo, e mauai foi e ia, le mea e ai. Ai nei le māmoe, O le māmoe ua saulotu. O le māmoe ngale, le lai mauai māmoe a New Zealand, O le whanua lau te le, rau ia ngawhea loa wā, ia la ia le māmoe. E whapena le ata le au mai Yesu a ulu fale mai le māmoe, a ulu fale mai se tasi e tali tonu ia te ia, ona iailea o le lawe ina, Whamei e iaile tai inga, whamei ua tātou manea whaipulea e lua. Ua ia u fo iwa tātou maua mai, no, Efeso. Efeso e lua whaipasuma valu, mai a wā ua whaatau maua. A wā ua whaatau maua. In the English verse it says, Ephesians 2 verse 18, for through him we both have access by one Spirit to the Father. Amen? Whamai whai pue valu. O i lātou, o mai ena mua ia te au. Whamai o ngā oi i lātou, ma whao mea. Ai lei whaalongo ma moe ia te i lātou. Pai pasfulu, o le ngā oi, e le aise tasi mea e sauai, nā o na ia ngā oi, ma whasi, ma wha umatia. I te tono le pā māmoe, o lo iai māmoe, o lo iai ma le leo, faitotoa o māmoe. E whamai la, pau wale au wale ma whai ai, ona ngau ia se tasi māmoe, pe au so whai māmoe, ma whasioti ro māmoe E tapere māmoe, ia maalu lola ia ma ia le māmoe. Pau ana o le mafu anga sawele ngoi. O le ato le ngoi le au mai Yesu i o lo tala no Yesu anga I tangata ia la o lo lato wha fisa ngai. Ai o le ata fo I mo tātou I le tai au le nei, e mata la I tātou e tali tonu Wai tasi ale mafua anga e sawa I le ali o le nei la lolani. Ea, na ona ngā oi, fasi, whaomatia. Pau ana, e le aima se alofa a le tia apolo I ate oe, ma o le tangata tali tonu. E le popole ai sa tani I ate oe. Le ufa mei upo le atua, tasi ale mafua anga e pia sawa le ngā oi, na ona fasi, whaomatia. Fasi, ngaoi, fasi, ma whaomatia. Ai whamai le whai unga o le whai upo se furu, o le whai unga fo I lea o te whia whamai ai nei, le tatou mata upu le tai au le nei. Whamai o le ngaoi, e le aise tasi mea e sauai, nā ona ia ngaoi, ma fasi, ma whaomatia. Ai whamai Yesu, ua o sau, ina ia lātou maua leola, ia maua a tili ai lawa. The final verse in our reading today, verse 10, Jesus talks about a thief. And when you look at the sheep pen, the only way the sheep can get a sheep, the only way a thief can get a sheep is by jumping in from another way. What he does though is that the sheep won't follow him because they don't know his voice. So what he does is that he kills the sheep straight away, then removes the sheep. The illustration that Jesus gives today is that the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Jesus is talking with the Pharisees. He's talking about them. He's talking about the fact that they're only there for their selfish reasons. But the illustration can also apply to us today as believers. The thief, the lord of this world, Satan and the devil and his army, the only reason why they would attack the family of believers are these three things. Number one, to steal. Two, to kill. Three, to destroy. That's it. He doesn't worry about you. He doesn't care about you. But listen to what the shepherd says. Right at the end of verse 10, he says, this is Jesus. But I have come that they may have life. He gives us life. And then he says, and that they may have it more abundantly. What does that mean?
It means that we have eternal life. We have eternity with him. The Father's abundance. The Father's sheep pen. And not just for Israel, but also for the Gentiles. Praise the Lord. Ile nei taiao, le tatou mtau kuli taiao le nei, o tatou malama nei, o Yesu o ia o le leo mamoe. Fa mai Yesu o A'U NEI o le faitotoa. Jesus this morning has spoken very, very clearly that he is the door. John 14, verse 6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. 2, the sheep know his voice. E māsani le lei māmoe, le leo o le leo māmoe. E mawhaifo I lao no whape atu I le tai au le ni. O I tātou o malawa, o I tātou I tono le loto a māmoe a le atua. E loa e tātou le leo o le leo māmoe. E whaalongo fo I tātou I le leo māmoe. Whamea, e muli fo I tātou I le leo māmoe. O le whesili, whape whea. A lea o loo tala noa mai, ma whae loa mai, le leo o le leo māmoe ia te oe I aso uma. O taimi uma e te whaitau ai lana upu. O taimi uma e te whaalongo ai I lana upu. O taimi uma e O A'U NEI oe. O le leo le nā o le leo māmoe. E whamea, e muli tātou I ona ala Aisea, na e tau te loa le leo seisi lava tangata. Baua leo tate māsani e Whaira ese me sisi leo me le upo le atua. No winga, o le au ngā oi me le au whaamea. Whame Iesu. Ma muli, ina ia tātou maua le ola, ma maua a tiri ia I lava. Uso matua whawhine, ia mauti noe oi Ia e alu le tai au le nei, ma ia e mauti noe I lo loto, ma lo manatu, ma lo malosi. Ua e talia Iesu e vea marii. Ma whaaula. Aisea, kasi an mea sau ki Apollo Amen? Na oi, whasi, a whaamatia. That's our sermon this morning. Our sermon this morning goes like this. Christ is the door. He is the access to the Father. Christ also is the voice of the shepherd. You might say, oh, how do I hear his voice? You hear it by reading his words. These are his words, amen? But if there's any other word other than the word of God, then those are deceiving words, yeah? It says, the enemy, the thief, only comes to steal, kill, and destroy. But Christ has given us this. He's given us life, that we may have it abundantly. In Jesus' name, and we all say, Amen. Praise the Lord. Tatou tūlai whaatasi mai whaamulmule. Lea o te ina I tātou I le tatalo. Tatalo whai whaatasi lea a tātou. This is our prayer together. We know that we pray together, but it's more of a personal response. Yes, e tatalo whaatasi tātou. Ai o le tatalo. O la oe lava tatalo. Ina ia tuinatu I le atua lo loto. Awale uko le atua lea ua e whaanongolongo e le tai au le nei. Nga lua le angango le atua, ne ia whaamalosia oe, au tātou iai le nei. Sāwalinga, ia muli mai whaatasi mā o le tatalo le nei o le au teite ina. Whaataitele te mā, lau upu I le nei tai au. Whaatai ua mātou whaalongo, whaatai fo I ua o whaalongo, ma o talia, Iau ngā, ma ia fua tele mai, le upu ua o whaalongo ai, le nei tai au, ua o tali tonu, o oe o le atua, na whaia le langi, ma le lalo langi, na e saunia le tongi ola, e ala I le maliu o lo walo o Yesu, na whaasata roina, na tanu mia, ai na toe tū mai,
ile asotonu. O lea, o otali tonu ile nei tai ao. Ua faa manga loina au. Le tangata angasala. Vi ia oe tama. Ona o lo wanga le lei yatea. Father, I thank you this morning for your word. I pray and I believe that you are the God creator, that you planned my redemption by sending your Son, Jesus Christ, who died on a cross for my sins, who rose again on the third day, and now seated at your right hand, advocating for me. I praise you, Father, now until forevermore. In the wonderful name of your Son, Jesus, I pray, amen and amen. Paftai tele te mā, I lo wanga le leile ni tai au. Via oe, ono mea sili ua e whaia mo I mātou. O mea sili sili ia, o lo mātou maua le awanoa, e whaalongolongo ai I lau upu. A wao o mai, maa o tawina I mātou. Whamanuia oe, I lau whanau I le ni tai au. So se tasi o lo whaalongolongo mai, ia nei loa ina, o na o oe, le faitotoa. O Yesu o le faitotoa, I le tama. Via o tama ni maso me o whaavau. And we all say, Amen. Bless you family, have a seat.